Anthony kibagendi tigapi bwatoka asobwatete aba songo batete nga too much of something is dangerous moisondeiga Anthony kibagendi aba suspended ase ngincho jogo kwana mangana tabone tiararia ase parliament injera kwanite njarenge parliamentary akatetewa n'abantu abange sana paka Matiang'i paka juzi twangenera matanga ga musko mabara makorteki asirite Matiang'i agatebanga kibagendi anyo kurwani na kibagendi tarengo akabwatwa gonchukana ni kibagendi piko tebi mara mangenga urwani wese parliament akaba suspended court ekamwira ni back to parliament matukutara era make ndi kibagendi were suspended for 14 days kibono kegonchuka kuba kurwanirira omwananchi kawaida yama akoba maturity timedia seki gusi maturity na kitora akole yendeke. Anthony Kibagendi is a first time member of parliament. Boni kake kwerunga senge ncharo munya tara mayuna bintu bikokorwa. Aba kusiba minto ndobwate abangwana bari opposition abanga bangaini oyo mobo kilivu kiserombane. Tima itu kuse muharorire mungwana ikakora mamuntu kuseka ku behave in any way ekorokana kana very aggressive. A point ya yene nduru sana. Lakini akunye beka asenjiro monda ku understand. Tali kukwana na bururu, tali kuruta na emotions. Tali kwa kachimesa, tali kurama bantu, tali kutiane ronde. Lakini bado no position yari. Bado ngurwa ni rali Matiang'i. Kubieve njirenga bune ye ngiokoro ki Matiang'i. Ngiokoro ki abantu igore Matiang'i. Kubieve njirenga bune ya gansi yago no wekali parliament koro kinga no bate kuba. Juzi na kole video kango Anthony Kibagendi bono mbiye kwiranire watulire kwa bere kiongozi. Digwa chitege soka sabu kwa bera pole mbabi kwa kolete kwa komontete. Bono na kituli bebi ndebi kugase no kole bintu kuchia bya vuruko. Itako banga Anthony Kibagendi alenga ali kurwanirira kitutu chache South. Akakwani kintu kitutu cha South asenge ntari netwe para akayechuko. There is nothing significant. Bono kema konyalikana Anthony Kibagendi ngobere suspended. Kitutu chache South kechandekete. Karu Nairobi bono 14 days echu indukutu cha South igarwanira abantu. I'm sorry to say this, kitutu cha South trayora kiongozi buya buna chi constituency chinde buna bono tubwate abantu bali totebe kitutu masaba. Ndubwate no yino mungwana buna nyamuko ngotemali. Ndubwate mungwana buna osoro na mo aggressive as development nebaka batu munu. Ndubwate mungwana buna Chafet nyakundi ngotemali chipara ndo chunya korosi kuchire. Ever since twari tubugambi ntwanye ngutwara kitutu cha South umugambi urumuya ubwate bike ibirengel bya very visionary ekerenge kiya kucheso mugusi neno nyonga talenge very much development focused na community ntubwate kintu tore nyoro nyonga akora kitutu cha South egiya tora tebenga onyonga ntumu inyora senge yake chichi skuru agast mondo unongeli kerali ngobugambi tiaba kusito tabanike mainega kerongeli ali ngobugambi ntumetenga chiskuru njaka chitunyali bali masaba chipara njaka chitunyali bali masaba ongeli nato kumunyora asinge nje chiskuru choka no beka kerege ndo kando ingi tora inyorre dicha donyonga aya baona Kibagendi osoire ingi tora muinyorera akole tora tena kiyo mungwana oyo neba ni basa lenjira kwena yabirebye arama na kuru bono iga akwena 22,500 omano gende school mungwana buno oyu ara campaign le Matiang'i na kibantu batamoyo 22,000 kiru mwanafunzi okoruna kuru west okwande school agwakanira school fees yogenda arama bigite 70 million agwakanira abantu omosho tabikiga Ninda arama bado nangokora opposition. Lakini ngora mule bindebi gasende bya Anthony Kibagendi. Anthony Kibagendi yaisanire. Tigo tuwakiranze mune vijana. Obo tuero no bya. Na bo gwetia point yago isikubya utari ko yeti no burro. Burumbuli leadership. Omete na batenga bagusiga mungwana I think mungwana around I think oburro na boko bobolema. Okwiranga ayibono kero kwa tuaru buru wakomonda ano muntu lebya. No, burno bolema ntiragite. You need to control your anger when it comes to the issues of leadership. Ntubwate boni gabantu bale asilinda mwananchi bale na Anthony Kibagendi oyo mobo barongo oyo nde gisairo dicha donyonga no ale many other leaders mbali kurwa na seigi mbali kurwa mamuntu mbali kukwa na mtu bitaicho. They follow orders, they ensure that they have spoken things as leaders. Kerato korokike kuba kirenza
Iga korki ngona ni ground iga ibintu biko korona igekuba mbiro korona machoko. Nende kero gutumia energy kerensa. Iga korki ngo you are failing as a leader. A leader should always have things in an orderly way. Mwe karanse kabisa motegera bangwana aba. Unabona ne karanse senga tegera mungwana naro okorokunga. Clive Gisairo ga ukwana. Ngamanyole friend yae ga share nenjo na few things on how he does things. Na boku realize no mungwana ne systematically interested on creating. And he's an alliance alumni. He's doing very well. When I listened to his competitor, Naro Kurukuboni ya Clive Ugora, I listened to him one-on-one and I realized that no mungwana get to put a lot of order when it comes to the issues to do with management. Ngayugubia sana. Nga Clive Gisairo na soka, oyo kwa bado nenu muntu ubati some order, which is essential. Ndovendu kutuwale viongozi of that kind. Boni ga senses tu ekire ndovendu koro kibikuba. Onti ogwakera nkobi asokorama osaso gwetoki osaso kwimukanga nitse yuma ite gosinu kurama abantu. Amaskani yakobora. Anton Kibagendi amaskani yakobora kirato ko libintu bune bibi gokolekana. Ndo atebanga ase timu ya Matiang'i tute tuvuruko. Ndoko ndo kuchia twara Matiang'i kuramo. Tuikraga tonyo rumondo ne ise yakurwana. Ndo fauti gero. Bono mungwana buno lugwa gatete gumete kwa nginyo iri ndate tukwinyora. Kwa kumwakete gakwe umungwana uri manyene. Ngika kwa mwakete kikuba iguru. Everyone could be able to see. Gakoragira. Pa! Mungwana yuto trene kanda wachi komete gakwe mwishimi wadega. Nera kamube koso noru Bono enjire ngabu neju kwa kumano bande akwe. Ngiki yakoba omuntu Matiang'i oitiro omuntu akoreki okule. Kai Matiang'i algo chakera. Matiang'i goteteire nenda tutara ndande ende wachakira chisi bintu binde kuru Senate ase Parliament National Assembly talibia tikatutwale viongozi kurugusi bakoreki andu bande ndobwati mangana mange na korete video ende gaike gusinga batavinga bai kusinto bendi kutarana gikuba omuntu agwikato mokoro to modemo dento bate presidential candidate ogwikaso kwara ye wate Matiang'i na chakane ogwikapara wakali mtu bitayo wate abantu nga njeno umugusi ngate apakaba gusitwe bugoli namaskani twebugoli no batwere with a lot of humility tote abantu nga twakire chikura nabotoliga but bona kire toko ba aggressive itoro kananga ndubu ati viongozi tikaba gusito tulie Matiang'i tara president na abe president ndo ndikutwala kiburi ndobe kana abantu bande tutulie kabisa tutie ku hakiki kuba chinamba chito njire ikira bado ndo ne abantu bande tukoro kikuba ikatwasaliriye Omukiyoto okora online gato kuko na Matiang'i okogenda isiko onyendo kuchutwara batware because kyango kiraiga na makora abantu bagwake analysis nga Anton Kibagendi nende he has been suspended from the National Assembly. It kills the morale. Ndo iwana ina abantu ba Matiang'i abana nchi bagusi ndokoranete Matiang'i gorare taras muru ne segi tutu chaje south emanya gwakira Matiang'i chukura are we together? Anton Kibagendi bwatu kutasole antegera taras masegiru anu taras mura memuntu taras mova aggressive kitutu cha south emanya gwakira Matiang'i chukura kitutu cha south ne ya Matiang'i obo tobo aye ndo bento karuni kiongozi kole platform manyika ande kenyingima kaba motwereru etabiyago atwachukura kuru Mombasa kuru Bogere kuru Sigisi kuru Mansai kuru Northeastern talinga chiseki uchukuruwana gusokoro kinga nubwatu omunwa utabwati control egero twachukura you are spoiling it for us asa maskani onse P Anton Kibagendi tulia enough is enough.